Kani ke All India Radio Shillong ke kubur ban pulir ibadahun ramdi. Kimat bukong san jong ke kubur mentah ke stem. Kentat bat keren ban ong AA Menteri Ketenaga Transport ke Jela Meghalaya luar ke jingken no shalan bean yaudu yong hapok ke Jela namar kam ha hapok ke tenat jong u. Pendong jingelang ke tenat pulit rengkat ke sipai BSF kumsi benta ban kentiu ke bahak kamiat hakitan kaput. Bat yok por biang sashi benai ke high level committee ke beratau ke tenat ki kampo ying ke sorkar kemi ban IT ke kaipot jongka. Kiku buat babnya. Menteri Ketenaga Transport ubah senyau balang dahar hinin kesengi ulo ong ba. Kabenta bayadai bat kejingsalan bean yau doyong kamha bapok ketenat bayadai kemi mau. Habaya keren bat kinong tok kubur hasilong udhar ula kentat ban keren halor kejingken no shalan bean yau doyong hapok kejela da ka baong ba umla ban ong AA halor kete kebenta na ba kete ke kam ha bapok kejingpet jong kahap hapok ka jingpet jong kiwe ketenat trekam bat hapok ka jingpet ketenat transport. Habakali la upadiang ne em ya hukum ka lok ayukta na kabenta ka jingtok kit CBI hakabaya day bat ka jingken no shalan bean ya udoyong ulaong baka ka ka ba menteri rang ba ularay hakabaya day bat kani ka kam kanlong karay ka bakhatdo bat anumla ban ong AA na kalyang jong u. Haswa ulaong bakino ki jingja baya day bat ka jing shalan tu ya udoyong haba ketenat kayo jingtip ka penshitam kat kum ki kendon. Kumban syukadew hang ni baka jingjur jang kajing shalan bean ya udew yong kalapau perthei nakapor sya kapor bat ya kanila pens nguru deki babun kiseng bhalang. Hendrai nakalyang ka sorkar kam dasham kya kabaya dei bat kani. Chairperson ke komiti ke NGT balakli daw SB kataki ularay ban ino kam naka komiti na bakam syam ladan kajing trailang nakalyang ki officer ka sorkar. Kumsi benta ban kentiu ya kabha kamiat hakitan kaput katanat pulit lembat ki BSF men hakasngi balang kelepen longi ke jingelang haringkat ke jingedan lang u komandan ka Border Security Force SDPO Amlarem officer badai pet ya kadauki muktapur bat kinong shnong kasnong amlempiang hajan naljuri border outpost. Nalor ki mat bayadai bat ki kam kaput ki pulit bat ki BSF kila banjur halor ke jinge trailang nakalyang kinong shnong ringkat bat ki bat kerpat ru ya baro ban kinjok tien kumju ban pentip syaki hakabayadai bat kanu ke jingtip ke baki yo pediang knang bakila ban le ya kabadon kam nakalyang u komandan ula ajing budru ya kinong shnong ban syong halaki yeng kisem hakapor menmit knang ban lat na kinu ki jingja. Kikena puli kinong hikai bat kikme kikpa kaleng kari kila ap kami linti ya ke program jing ya keren jong menteri rang badu kari Narendra Modi ne ke program ke balatip kum ka pariksha pe charcha arajar arpau ya kanian sa penlong hatal ka tura stadium ha New Delhi ha ka arpau tarik menta ubenai palat arpau hajar ngut kikena puli kikme kikpa bat kinong hikai kinsawan banishim benta ha kate ke lempung na kaleng kari. Umudi un sejubab iki jingkeli bat un sekren ru bat ki katto kat ni ki kena kabaya de bat kumno kila ban le bha ki examen jongki nyomot ki kena skul na kajela Meghalaya kin select banishim benta hakate ke program pariksha pe charcha arajar arpau habaya kren bat ka AIR News UHB 9 san ubapuli class 9 na ka school tau Pokpi Government High School jongka Chandel District Manipur ulaong ba ulalong balapen kre bha na ka benta kate ke jinglet yakren bat menteri rang badu kari hakate ke program. Kinong tray jongka All India Radio Shillong bat ka North Eastern Service jongka All India Radio Shillong hinin kasngi kila shim ya ka jing smai jongka Swachhta Pakwara hapo ka office jongka All India Radio Shillong ban pinne e ka jing kut jing suba hasaw dong ka office bat buat katkum ka jing temu jongka Clean India ka Swachhta Pakwara ka day ka program ba artayo ka bakhmi e ka jing le kut ka balong ru shibanta jongka Swachh Bharat Abhiyan ka batmu ban pinlong ya kari India baro ka way ka bakut basuba. Hakani ka Swachhta Pakwara lapan kre ki program bapher ban penlong ya ki saudong saukun ki bakut basuba. Lala ban pentri kam palat arpenyo hajar terli ki Health and Wellness Center hadu ka bakut jong usnem arajar khat khandai. Katanat plating ka sorkar pedeng kala ong ba ka sorkar kala bu e kathong ban bu hadu shilak san po hajar terli ki Health and Wellness Center haswa usnem arajar arpau ar. Haduk mentala yo ikajing menjur jang kajing shna iki palat 1,000 terli ki center.
Ketika tenat kalau ong ru balingba kita ki center anang la shushu ban pen klan ye ki rukom bat kilat ajing sumar hakaleng keri. Kadika kubor kawan shapi na ka All India Radio Shillong. Katanat ki kampo iyeng ka sarkar kami ka balathaw ya ka high level committee ban ajing mun na kabenta ban penbiang ya kilat jingyada bayadei bat kariti sensyar ya ki trai muluk ka Assam kalayo por sa shibnai ban IT ka kaipot jongka. Katanat ka bala penmi ro ikajing penbena da ka baong baka committee kalayo por sa shibnai ban IT ya ka kaipot jongka na ka hendriu benai haswa sya ka nyo benai menta. Ya katika committee bakan thup ya khatlai ngut ki dikot balathaw ka Shiteng benai jong unai tung arajar khat khandai hapo ka jingelam u justice retired Biplab Kumar Sharma katkum ka class hendriu jong ka Assam akon katkum kindon balakadau katika committee kan khmi bnya hakabaya dei bat ka baha shuki shaka yeng dorbar thau an ka Assam madru ki dorbar trairi na ka benta ki Assamese hakaju ka por kan pharu hakabaya dei bat ki baha thungkam thungjam hapo ka sarkar Assam na ka benta ki breu Assamese. Ka MSME Export Promotion Council MSME EPC kala penlong ika jingelang balai sngi nakabenta kitu ki betmuseng kamlajong hapo kathan chatela mingi hagwati kan sedang menta kasngi kajing temu jong kate ka jingelang kalong ban plilenti nakabenta ban kentiu ki kamlajong bat kam khai de ki kenthei bat ki samla jong kathan kate ka jingelang ka bala penlong da ka Assam ringkat kajingishim benta jong kinong khai na kiri baper kan penlet jingmot halor kitnat baper kum hakalyang uslasha ukopi ki kamrep ki kampenmi bam horticulture karu kamrep bam ai dawai laong chairman ka MSME EPC Udavender Singh Rawan kathong jong kate ka jingelang kalong ban ai mense mi ki kenthei ki samla kinong shna jingshna ban long kinong aikam hakajaka ban long kinong wat kam urawat ulaya thoru bakilat kilaya shakhaman hakaban kentiu yaki border hat naba na kilai photli ki border hat tangsa tuli ki long ki batrikam lakmi lentiro babon tuli ki company na kathan chatela mi ngi kenpin inam yaki mar ki mata ki jongki hakate ki jingalang bat ka expo halor ka start up and stand up kajinge penbet hapdeng ka Assam State Zoo bat Nagaland Zoo kan naban nakabenta ban pen kharoi kalayarap shikat dei hakaban penne pensa ikijat mrat balatip kum Himalayan Seru kijat mrat ki bladan hatmir ka jingdu jan lakhai ka we ka Himalayan Seru ha Assam State Zoo men hakasngi balang ongki officer ka Assam State Zoo haba kabayadan benta hakaban penne pensa bat ban pen kharoi ka Seru kadan tang artli ki Seru kanthei kat ba ka Nagaland Zoo kadan tang uwei ushenrang ka Himalayan Seru ka degajat blang na kathan chat tei ka Himalaya bat kathan chatei bat chatil lam mingi ka Bangladesh bat kadan ha ka thup jong ka IUCN Red List namar bakal sedang banduna namar ka jingdu ka jakasa jongki bat ka jing penyap na ka benta ka jing bamdo kani ka dei ka sien ka baningkong balak kalyang ikimrat na ka benta ka jing penkharoi bat ka balalong ru ka basaiso kani ka long ka ka bakerpang na ka benta baro artli ki ki zu bat hakabenta ban penne pensa ekisero ong Menteri Ketenat Environment and Forest ka Assam Uparimal Sukla Baidia lasdang ya katamasa National Tribal Festival arajar arpo katamasa basansngi ha Ukrul District ha Manipur hanen kasngi ya katamasa lapenlong da kasangit natak Academy New Delhi ringkat kajinge trailang bat ka Natural and Cultural Heritage Conservation Initiative Ukrul Anpen kutpat yaka hakat khandai tarik menta ubnai katika National Tribal Festival kan de karensan benpin inam yaki jingile kai halorensan bat ki jingshat nakabentak ki beper jongkari anpen longro ek seminar bat ki jingi peliu jingmun halor kumno ban play ki lat ki lenti bat ban kentiu ki culture ki riulum shwaban pen kut yaka kubor sa sisien ki mat bakongsan Kentat ban keren bat ong AA Menteri Ketenat Transport ke Jela Meghalaya halor ke jingken no shalan be anyo udaw yong hapo ke Jela namar kamha hapo ketenat jong u. Penlong jingelang ketenat polit rangkat kisipai BSF kumsi benta ban kentiu ke baha kamiat hakitan kaput bat yo por biang sa sibnai ke high level committee ban tawi ketenat ki kampo yeng ke sorkar kemi ban IT ke kaipot jongka.
Katung la poish ka bakut jeng ko khubor ka bawan shipi na ko All India Radio Shillong mentang ini so na bat ka Delhi Station na ka benta ki weipat ki khubor.